rom utia winya oti winyi ano poyo tar paluo makelo yuman ma piera tek mada piera tek karman ma wapo kede pi luria yela mai wi lobolong nero na ki kometie diri nero piario due ma bichiel nero pa luria yela bedo nero ma United Nations yo ka choke madit pagamente me wi lobo me weng uchimo chipa ngeyo dong Lady Grace na mi introduction ke jamede ke danyin ataw mede do anyen okay amede watie ki Professor Kennedy Bekany ki Dr. Caesar Chaye Fred Connie will be joining one and then tie ki lok mo be terro ene kum lok pa ria yeda ento ana mero chako ki lok kum lok me war tibu ikipa choli ki kipa lu Kristo nyolo Kristayo maluka ki guako lo ria yela ka dok e lok pagine neno man make bi kwero ni neno ni eni kicha kwero ne mwaka aliba rio kachiel meni popi loria yela atika ne meni popi chiek make luoni United Nations Refugee Convention ma lobo ye mekato megine megwako twero pa loria yela kikeri mwaka aliba chiel kimia bungwen ki piera beach we are chiel kada ki medo kore ke gina ki wajo ni protocol me jingo en ko chiki enu mwaka aliba chiel mia bungwen ke piera bichel we are biro luwinywa kilo nenwa gwak gi romo penyo ni watika kwero ni erman pingo dok waloko pigine waro tibu ginu miyo wachimo ni kong walok pe tibu ayene maput chiek pa wi lobo maluka en ke twer pa loria yela maput pa okati uno dong lok me waro tibu ma weko ke gina ke waro kwede loria yela uno dong tie kin wana choli ke bot ludini bene uno dong lok no tie utero lweny ario kolo lweny me wi lobo madong ario kolo lweny me First World War ki Second World War me weko wi lobo kel gine chek ento wano dong chek no tie joma lugo dini no gitie ki chek machimo ni umier ke wo dano murinyo peko dok pe ke duok ge kama ke romo neko ge ye nyo ge romo no ya wano kawa neno chek magi machon kitung chel tie ki botwan kita wajut pa tekwara choli ke botlu dini bene kong wachak ke med dini atira ne palo Kristo ke palo Kristayo pe dini mere duwe wi lobo ni anta bi loko pe palo Kristo nyo palo Kristayo kawa dini kumbe de no atika lok pe en gene grupi eno Bible ma ena ye book machimo kit makwo pa lo dini lo Kristo ke lo Kristayo lok me la ria yela Roma ki stranger nyo la rock pol kara ke wani la rock ento no poleno gine ria yela buga bit me a chaki me Bible ma ke wani ni Bible pa lo Juda Bible pa Hebrews le moro duoni Pentateuch wani leba choli ki aner ki choi Bible me leba choli ni Pentateuch lokom laro lu rock nyo lo ria yila ki choyo tian piera bit kolo i book meno e book me Deuteronomy ma kai lok leba choli book me nyoyo chek ki choyo ket ma miero ki gwak kwede
lo ria yela nyo lu ro ma ke wa ni nge mwa ga de no mier ini yu be ma no yu bu cham jemi ma kangaro ria yela romo gino romo mi ne coin mier ni nge mwa ga no tie ki stock ma no tie ma kangaro no bino ma ria yela ini romo gino romo coin wununge ni wachon kichon mo pege rinyo luenye ken ka keju poro bene ke rinyo ka penyo tuo ka moni mano cham peke gine peke ron pur ne dano ke rinyo kama no cham tie ye dar kene jemi chalo bonyo poro tung ka moni ki balo cham mom wako dano rinyo kama no ke romo gine ke romo ge ye e kar machon i Bible lu Israel nyo lu Yuda go rinyo cage go donyo i Egypt actually lu oni jiro go bero lu rock go bero lu rinyo yela kunu pimwa maduong ento tibu utiu matek me weko ni go ngolo na makwa nyo Red Sea go gine go donyo i ngom ma roba chimigi ento puony makwo pa lu Israel puony wa kede yeni pimwaka piera ngwen ya pimwaka mia ngwen ki piera dek mago bedo kwede i Egypt ruodi me Egypt nyo Pharaoh pego war ke go bedo ka tit kedge chalo pi man pe kit ma mier ke gwa kwede lu ria yela koko gi weko tibu para la twejo nyote bot Moses wache kini eno tel gi o dwok gi ilogo ma la twejo chimi gi Moses yele me loke Pharaoh ruot pagine me Egypt ma koko ne let my people go wek jo wa gine go cherry Pharaoh kwero ento la twejo tibu weko Moses nyuru tao ma pat karma tika loke Pharaoh bolo done loke dog gine dog tuol Pharaoh bene ka jwaka ne be waje ni en tibu ne tek wacha jwaka be bolo do a jwaka be bolo do a jwake actually gi bolo do gi gine loke tuol ento tuol pa Moses munyo tuol pa gine ro pa jwak ni eno ro menyuto teko ki adama la chwej matibu pa la chwej uber ka chung kwedge tibu ma bejo tie ke tibu ma raju tie tibu ma Pharaoh bera ti kwere ne tibu ma raju en piem pa Pharaoh weko tibu ukelo bonyo i Egypt ologo nam Nile doko gina kwa chalo remu piny ineno malach ma piny obedo chol ento duju Pharaoh pa gina pa ye ne gina jo Israel go gina go kar madong tao me giki ma tibu ukelo aye meneko lo tieno kayo pa lo Israel ko weng ento ngoyo pa gina pa gina neko pa lo tieno kayo pa lo Egypt weng ento ngoyo pa lo gina pa lo Israel kadong en unego keden pa Pharaoh be kadong en Pharaoh do ye ni gini do raj wek John go cherry karma go cherro dongi tika ngolo nam pudok Pharaoh loko tame o lichero gene lubu koge ko wek lo ria yera ni dok kita la chweju gene u nyuru en pe ye uriamo koge o dog nam miro doni nam tao pa tako matibu pa la chwej u yabo Red Sea lo Israel go donyo
karma gena gi bino fero jone bino lo Israel no dongo o loha tungchel namu gena ge omunyu ge oweng wero piu dugu munyu ge oweng man nyurune ada kangari mo tika gwako kume bore umieri gwake pe won dokbe ka dong karme doke tie umieri wek gere eno doke kamirine tie me dok kama neno be kar pa Yesu ki kume beno bedo la rinya yela karma ke nywale Herod no mir neke wonek Joseph ke uteren ke mine Maria igin en Egypt eno piman puonj mu jenge kum Bible miyo chik na dir na da ma chimani umier wo dok gine gam dok gwak luria yela pian dano weng la chweja yo chweyu dok la chweju ki chal ma mere dok bene tibu pala chwej tie kum wana chela cheli ikar ma la chweju wa kitawa winyu kwede Bible ukora lu idogwa en tibu ne tie kum wa wandana chela cheli ma eno miyo mier wa gine wo dano kadi ma pe gine kadi ma pe la Kristo ento pian dong la chweju gine umia lu me kwa ikume umia wa gine wo Evangeli pa Mateo chura piario bitien piara de kwa ngwen waju ni binu wono lugum kom pa wora ule ke mage yupi wun chake wa ya chake pin pian ma no ke nega wunu mia cham ma no ro pi nega mia pi amar ma no abedo welo wunu jola muno atie monero uru bon ikoma ma no koma let ubieno kalima ma no atie buj ubieno bora man nyuruni kama tidong kita kwa waji kwa ni Bible joma en Yesu waji gi lok en wa awe ma waneno ikumeno en wani ka otimo gine ni kum lo tiene en jo ma pinyo loyo gi no timi kuma eno mio chek ma wano timo jalo Kristo Kristayo luka ke waro ma luka ke tibu pa Yesu tibu pa la chwej ma notie ikum wandana chela chel kawa doge kum chek te kwara choli lok me tibu beno pire tek eno mio chek pa choli ma luka ki nek pire tek mada lok chimoni umiero pe nek dano man roma ki medini be umiero pe nek dano agane cheka pa medini nyo 10 commandments me abichel waju ni pe gine pe nek dano ni kwanyo ka gwak imiro gwako kumi doka da me gwako kumi ni anu miero nyute eno miyo ka chale lweny ki waju ni just war lweny mano adane tie eno ni dini bene ye ke chek bene eno ni ye ka in ngara chel bene ikwanyo kwa piani gine piano miero igwak kumi nyo igwak kum joni eno ni ki ye ento be petera ni be pian ka do timero tibu ni eno ni be romo gine romo yeli eno miyo joma nogu neko umiyor ki yup kumgi ite chek pa choli dini bene kaini neko nek be umiyor ki yubu kumi pian ki yubu yoma pat imiyor ini bini gine idot bali imiyor ki mini gine imiyor tim lega ma imiyor gine ilegi duju weng eno ni bene no kwe tie ye kwe kitake kwere wek tibu manot gine ikwanyo eno ni kwa ma ikwanyo eno ni po gine po yeli ka la nyut mabe ket maluke kwede ki lubu chek te kwaro aye kit ma ruot
a week me pa yera o gwa ko de ria yela angeyo lo karuodi kunyo ineno mukarange tiani example le pe gwa bedo be ma da ento tieje ma bejo ma ruodi ma go bedo kitela ma bejo e history wa go timo en ruora which eno ruod manyeo gene o ywek mada o kwa ria yela ma chiek mem pamoro ma refugee convention no be put pere ento lugo chiek acholi man yuri te kwar pa choli no tie nyima da ikit loke ni a wait ke kere ruori mwaka ke wati mwaka ma bonyo porno ya choli ma chamo bale mada beri mwaka aliba cheli mia boro ke piera boro ya boro inge mwaka manok kene mwaka aliba cheli mia boro ke piera bungwen we de la wang gamente me British mo go ribeki jo me Buganda me lweny kum Kabalega me bunyoro British no dongo kwanyu kine Buganda ho ge meru donyi bunyoro Kabalega tika lweny pe meru ni British udony lwenyo mada chinge gine kiloye Kabalega en ki jone go riu ki mudugu maduong go bieno kon go bera loko lum ka inge jomo kana go chero en ki Kabalega en ilao jomo kana go chero bor ruora wi ikunyao me acholi chalo ria yela man la nyut ni acholi no wachon watie ki chwiny me jolo dok me gwako ria yela ma awijo gwako ria yela banyoro jopa Kabalega pikar malach enta kena mwaka liba chele mia bor ke pia bungwen gamenda pa British guchako kwedo kama jopa Kabalega tieye kakane ye piano gitiki luoro ni jonne gu ngwejo ki mudu ba duong koni ki bidugu gichako kela yela guberu ki luoro mada cheke chwalo la kwena mo bot ruora wi ni umiero oriem jopa Kabalega ho wa budok cheni bunyoro kama no British don go carrier gine go carrier lodge ruora wijo jemo kwero ho kwemo kwero ni en wajo ni ka en riemo ria yela ni che go chero guno peho che tibuge bidugu yele dok bi yelo jone primero kite te kwara chek mete kwara choli pe yegina kumeno en pe romo timo gina kumeno chikuna British uberu ka dieni eno jemo kwero ma che dwaro ruora wichalo le naka ke gine naka ke maho ke mwaka alibatiel ke mia bungwen ka chel mano dong captain mano ma ke luoni Captain Harman aye gine aye leyo tich me dwaro gine dwara wi kitere ni mule kama kipidi kume ka kitere kitweyo Kampala again kololo en ko ne dong ni ane tie kololo e tie dong kane eno mi kichaka ye nyingi na nying kololo ni ento mwaka libatele mia bungwen kario kigonyo en pilama be mano en tie kwede ugono dok kitung hoima ki bunyoro uno lugine lo ya dini kunu naka uyabu wae uwego udugu karmu dugu oluo lugine lo ya dini gubino gugine guchaho mission pa church gimoti background
ya ke la ma be mo lu ko rora we wero imwara aliba tiel ke mia bung ke mia bung wen kan wen en pero ma no bedo kwede kololo dugu kwede oima wero rwate ke dano o lo gine uluo muninyo missionaries magubino go chako kwede tegin te mission pa church missionary gine society KU kar mag go chako KU kenyo en uluo no ruodi magi chwake go bien go bedi wek go ponye go yap wange luteno ke go bino kwan en kwando chake kwede en no chako yabu wang dano pikirati ma en no tie kwede ki lubo te kwaro lubo luoro tibu konyo dano chung pigine logada en awach wiye no kita dini nano kwede tek pa tibu matie kum dano umiero ke wo kitung chel bene chekwa mete kwara choli bene duju chimo en loka chel enoni ni dano weng umiero gitie kigin ke tibu ma umiero ke wo peke gine peke kwan kwogi kangare mo tie peho mieri kony ka idwoko kama to upore kume romano nega and I take man ento dong kita mono wajo the challenge is ni kangare mo ma ini gwaho uloke kumi itimu ni ning yano ni gwako ni panel gine romo loke ye kitung bora puda weko ka kenyu apoy mada Poi tutuala poi reverend poi gana poi tiat lok ma be kita chao ke wan tin kita ko win ke wa ti lok me lo re yela ki lok me punyo lok ke me gwa o ke de ngo kita ke gwa lok atibu kita mi dini ki me pa chuli ya ne wen kita wa ne ke ne ti ma be so an ko be na meta pen professor ibi uyor ke piniti ba dege pa nge ka ya anati ba dege ci na meta lok mo manano were pien gene wo ti background to twalti koni da kwa kela yela bot lu winwa aya de ini lore tete wa lor pa poi do ini danye ba tet mi ya an ko amero po wun dichu daru dichu magiti ka nero wai kabiro mapapat ana mero lok manok pol je mon a choy ni mera lok gene la dit Reverend Alfred Banyado lok geo wan machalo kaka wan machalo luo wan no wayam wa entertaining lok meria yela daru no rea yela pi pitien lok mapapat jo kene reo no bwak pi lueny machalo a group jo kene reo machalo lokom kech eni winyi acholo no yamge wachi pankel no tien lok ne jo mano keja yo kelugi pieno champe jo kene no bene gi reo machalo ayela no tikin dano ka bedo no gwak pake ci dano pokeo ngat mo ni romo pokeo gen ko mine ci chero kamu kene jo kero no bene gi reo malupe ki gwak kech ko mo mano tie amero nyutu amero minu la bolle wan kwaro amadit ma ono tie omin kwaro Caesar gi en gobio ki mairu pe en ochero i padibe kama giluoni pobogo en do ochero bedo kuno en do nywalo kwarwa bi nywalo babawa duju wenki ki padibe omina chelo ki mairu pe ochero ko ka bedo ilokung
ci jowa mukene bene ko bedi ni gitilo kung ci man nyutiwa kama leng ni daro mo gwak no gwenye ti kengi bedo mabe cha kene gwak pe nyo bene kat bedo mabe tie cha kene kech ko mogo an kwar wa madit yam obio ho gi kakama i kahane ci ro pieru no en lutier ne to tutwal latene mu ko to ko latene mario to ko lutier mu ken ben pole gu ber ka to chiendo nero ni kenyu nen tal dom pe be tutwal kech kom tie so ero ho chero me ber ka kamu ken so daru no gi gi chero gi so mir wan yang ite kwara wa daru no movement no tie migration no tie at individual level, at clan level, Mukaribene as a big group, daru no gi migrating. Ite kwari ya chuli bere take ngarmo mado biro gangi, mado marupi, kadong la mone ni in mirupe wan kome. So kita nen Reverend Wajo ni, warno watigi check wano timata adeda malo the Geneva Convention bene. Ngari mo kado timu bal mo maraja deda bino kado donyi gangi inom pe wano eno weko nen eno berka waji kit maruora wi ogwa okere ruot bunyoro weko pegi wano gi pegi timu gin mo maraji kom gi paka eno mere gichere buchi manyuro values and virtues mano wan watikwede kabir mapol bere yitung gulu kenyo no tie ma inino kabir mo no tie machalo giluo ni kasubi kasubi biro peleva chili biro le bunyoro kanyagoga tielo kene kabir mangich miro bere peleva chili miro ma ini nyuro wari kinwa ki bunyoro kin ma wan wa gwa ko lo rock ma gen go biro go beri bunyoro ka ini chero kabir mo chali area ga kenyo ino aluti ever mapola de mago biro go biro kenyo madong bere go da leb go da don ka go biro giti kabir kama be ma you know ka ngarado biro beri chingu yo kare no yambe ge gi chero kiranera wayo no go kech ko motie ini rom chero bod wayo kakamo chi wachi ene man latin po mer we go bet kenyo betting it why ne kenyo mukero no dong dan ben rom chero pa ne ka dong ner ne wacha in pe bir mabe to twal gi gang kuno I biri bet kan mukero be pichan ka chan tie wacha okay in bin ana bina nyomo ken bori no and how ge gangi biro kakama ner ne tie ner ne nyom meken and dog be la kenyo so migration mir wan nen gite kwara kit manen Dr. Alfred Banyu Wajo migration mukene be tie pichan wan no kere dog eni watie ka bedo mukene watika yenyo be we akini no git mo we ini kwa mabe eni ni be tie and so migration me kom kare ni dong papare dong tie pien ti politicize dong pe eno ni keken movement be dong ti matek daru ti mapola de da magitika word chi chao kene kelo you know twin daru dong chao por ni man do ni dong gibiru maduong ko mani koni dong gwak ge kwanyo ngomwa koni dong gwak ge kwanyo kin chi kar chaino no dano nok ngom no tie mer ba tiu pe ta dano nok bat kum kar ni wel dan do chero malo tutwal chi lok me luria yela dong dano dong gitika nero ne in a very sensitive way pien wel dano chero malo tutwal mawero dong wan wachi ka dong dan ne go biro mapol kumbero koni dong wan lutero wadong gibi bedo kwene lutero wadong gibi puru kwene man ene dong ngo matika time kom kare chi dong an pa mer dur lok mapol
aramiro puoyo Dr. Alfred Baya mado kelo nyuru guriwa maleng kidini nyuru bene kitekwarwa aramita gikany mache arapuoyo tutwal kakoni do naro an gwa gatura sidong pu beti umo pien no gwa chawa na dong bedo ramo nyo no anaro wo tima pol tutwal arapuoyo undichu. Lady Grace pewa uti winyi. Professor wapuoyo tutwal Ngoleo dog ba. uti winya do uti makija. Yeah. I'm muting. Apoy Professor tutwal mi punyo wa kiet mango kiet ma dimi tika tim loket dharma a tian loke pon. Kirim loka kom bedini kwak bene bi bedo lok pa loka mi pinka bedo murung wa bene choko beriema wa but ene bene ti history kiet ma le loke cham kiet ayan waja ni bana da ai wana chuli winyo lok ma ne atiak right ko lupala back do dok to gini do you mero pere loka ke mano da no so ana poyo niang wa pe lok ki lok ma be ma dane kombinanda luar dong Fred kong do bin do te wa kong dong lok apoyo. Yes, apoyo mego apoyo dano dichu apoyo anamero na kwany kama Professor Ugiriye anamero apok ya ngwen ka wano tiga lori lokum loria yela wano neno joma gen giriyo ki i country ma megi ci dak gi beri country ma megi male mono luongo gini IDPs IDPs eni ka yini neno ya chuli ni chake kare malweny pa la kweno chake matetek wakali bachele mia bungwene piera boro vya boro utigu mete uchake kilok mirinyo ya loop jomo kene binu buru kamano ginono ni tisikiwat charo odgar la cho kika beri mokene mapapat ni kagamente o karte ki yub mamege imagali bachele mia bungwen ki piera bungwen via bichel ni dano duchu begen go agu bet kama gien kitwer gwako gi iye gamente uyar bume ka uyabo kaberu maduong ikine uberu kam nyokema madit loyo in the history of Africa muberi pabo kama dano maduong rida gen go beru kuno kidong kamo kene mapapat mano kelo dano wego pedak gi woro bo tutwal ki kama no patigino tine ye tin wano tika neno lokum IDP iyo mukene ichawani kirika berini kumalo mi Uganda lok mi IDP don kiloro ento tie kamo kene maka ini woriye furi no alama ne la bole ka ini cher jengare mano ine tino ka chero pabo furi no alama kidong area mukene mati dotted ya chuli furi no ya alama gamente katiki nero mamege kun wajuni umigi wa kilu migi wa magitika nongo pero mi loga mi kare matin tika kelo pero machalo ikumalo mi Uganda kama ino chamo kene piny mocho begi kongi ka ini neno ibududa kare ki kare ka koro chwe maduong ngom mol umu dano nego dano chi wego gamente ukatiki kabera chiel makiluone kiriandongo kama gamente ti yeki ngom mamege ngom mati gazetted ngom pagamente kimiyo itgi kaberu kunu kama genti kaberi ye macharo pajugi chamo kene dong pidong pitutuno kiken pien pero me mudslide ke landslide may bududani pe pero mo ma obi gettin kien kitika gwoko gi kuno apoka matie kuna kema megwa mubere kumalo mi Uganda ni yana yene megwa ni no jonge okachel
megine olo ki mini ngom manutino mitas nyo gok piera dere kom piera bichel piera dere kom piera ngwen ki mini mo kene mano olo no be tiki kero mi puru pu ma wego julu in we kirika ki pogo jemi no olo kirimi ko no tie kidon ka ini nene kasese kare duchu the river bank mucho pien pi mai kasese ni aki Congo achi mago bad got tier di got kabino tier di town kun karro ki kum oriat madit mi kasese kare duchu no tino ka neko dano maduong mauno gen gi tie ene kaberu enoni ke kwanyogi ki kerugi kama dong giti concentrated Mario wano tiki joma wano duongo gini the economic migrants joma gen gi binu katimo biachara chidong gi bero gabera la bole gulo kan ka yini bini no gi duong tutwal watiki Eritreans watiki Somalis watiki Egyptians giti maduong gen gi binu kuntena no pino gitino ki status ma wego tien ki duongo gini refugees gitiyo tij ma megi me biachara gicharo wil dak bene gitiyo tij mano kela loga ikaberu moni watigi jomo kene magen gi bino pe kwan ka yini bino kumalo kany ino litino wa magen go aki South Sudan giti maduong di town pien ki keru gi kamano gang kwan no tino chok kidong wano tikilo ria yela magen gi aki wogo gi bino gi ko bodwa makiluongo gine refugees makun chik mi Uganda makun ano ki office pa OPM ki UNHCR wajoni wek in ki luongo ni iti refugee no ki miyo it in status eni tie iwaraga maki miyo iri no ki choyo in da ki mogo ni in iti la ria yela mu aki kaberu mu i country mu kene ka odonyo kaberu Uganda kanyo donc eno ni bene miyo it gin kero ikit mi gwoko in ikit mimi ukony mapapat it in gi restricting ba wot ma megi tin ka wano neno ikumalo mi Uganda pe wun jo mokene mado a maga maduong angech uno loria yela eguni no gi pere ento imaga liba chel di mia imaga liba rio kia biero kia pawi ya biero inino dua dek miduma beach gamento yabo kabera chel ipalabek kama chawani luria yela magi aki South Sudan gitie makaro ali Piera Beach kun giberi palabek menoti kien kema madit nyoma don ma odonyi iya chuli aneno bene imagani jopade gubero ka pushing ni ikabera chel makiluon ni acholpi ono be ke lok we odugi kaberu paloria yela kuni ana be miyo tien lok ma wego chamo kere dano neno ni kagi yabo kaberu paloria yela chinyo gwo moje moni beru tie watiki kaberu mokene machalo Kiriandongo Kiriandongo ka ini chero ino kagatie magurupe ino South Sudanese tie ibino Rwandese tie ibino wa South Africans gitie watin ma ana logo ini magien gitidon kabera bera kuno gubino machalo ria yela Uganda ki refugee policy ma megi mamiyo beru agonya ki refugees mi donyo i Uganda da karwo o miyo karo beru ker twal kilo ria yela mi bino ka beru Uganda donc ria yela mai chane ti Uganda makiluo gine refugees gitie makaro million achel ki ali mia biche they in excess of that magien go ket kakama duong ka yini chero i West Nile ya Jumani i Moyo ya Rua ki ka beru mapapat mati West Nile ibino kama ki gwok yelo ria yela tie maduong ka yini chero i Masindi chero i Oima ino kama ki gwoko gi chero mbarra ino kama ki gwok yelo ria yela ka yini binu Kampala ibino kama ki gwok yelo ria yela maduong pien gen gineno kar kere yomi biachara yomi ko donc tin binu paloria yela ini bene ti kwene
bene tie ni machiel kitika gwoko kwo ma megi kibeberu ma megi we pero ma ono tie i country ma megi ni po kwan kwogi po bal kwogi kan bene binu ma gen gi binu ni en na pora kit mite kwaro ichawani owego kitika ponyo kit me kwo manyien mai kiene tie war twero padano beru ka chiel dari makoching yo mi donlo le tieno maduong guno tich kama gen gitika tich bodul mapapat magen gitiu kama loria yela manti ye menu beti kien moje ento la piny madira yeni Uganda mono o yupe mi gwoko loria yela eni kitiki gwoko gikere pien ka wano nen loria yela ma aki Congo magi aki Rwanda magi aki Burundi magi aki Kenya magi aki Tanzania magi aki South Africa magi aki Israel Uganda mi okero maga maroma dega ngwena ngech ki loria yela magi aki Israel mi bino ka kwokaji la piny eni gamonete pien machiel ka yini nene kumala mi Uganda ko duchu iti ngom mo magamento miyo yet loria yela man giti beriye mauno tino ngom pagamente Roma gi kare maki keru IDPs maki miyo ngom mi beru padano ero ngom eguni dujube pino beru ngom magamente watin la peny madit ilok mi compensation chullo dano magien go jalo ngom gi mi beru paloria yela futie la ria yela mo ki ken mo bino tika beru baby bi ka we mu bi akere donc maraj loyo ni kay nen joma gi beru chok ki boda o ka mo madong dugo e soft landing pien ka yini neno achuli wajo ni be yini kan iro wek de okati loria yela magi aki South Sudan magi ti Uganda gitie in excess of million ache and gena yidong we yidong jet loyo o kare mo ma kainen ke South Sudan welgi meteo kainen nino maki bi pogo cham i settlement welgi meteo kainen luentie welgi meteo pien gitigi kero mi donyo da karwo chamo kiken donc weko chamo ken de refugee policy meta niki ngi matek Mario by the fact ni kama gen gitiga beri yeni uberu ngom padano kauno e kare make miyo ka beru enoni wigi ngom no gitigen Pierre Beach ingi makapa nyogok no dong gicheru imia nyomia rioba manyuri ni demand pa ngom biberu kamete kare duchu owere chane ka yini chero kama loria yela beri ye ti jomo kene magudugu joma dong ginyo anyo ingom mano megi no kema dong paloria yela do kwarogi giti dong kika mo matitili la ria yela binu ki demand me ko duchu we komo bed yot we cham jemi duchu social services when no gen gemiro the refugee policy mi Uganda wajuni kama refugees ti ye pasen Pierre Biero me kony chero bot and refugees pasen Pierre dek me kony be obed bot host community chamo kene wano miyo la page ikitima implementation leno ni tiyo kere pien tuele man wajuni yes kauno kibi pogo diegi adibache ki refugees manyo no bege pok mi abiero weri mi adek obed pa host community look me 30-70% tiye la page madit magamone tika ngayo dano maduong pero magitika wekone ikamagen gitika beriye ena yeni ngom mauno gen guno timabe ngom eruno belanyo pian kibi yobi ye or kibi yobi ye churon kibi yabu yo dano betiyo kere yo mapapat ngom eruni lanyo makiri kani tim ki lo settlement makumeno la bole chalo pala be kani tim ki lo ni wege nego doriye gen mapat ke koro magen go beberu kero beberu pe pian kamo ma yini twer kwanya ni kong ekas Pierre bit era pu beberu pe odi no bere ye churon no bere ye yo no bere ye jem papat no kitimone ye donc kay yini chero i West Nile
kany guru chunya pien ka ini woro i settlements ko duju ineno joma gien kilungo gini os community ko magien gitika ko let loyo ko pa joma ti settlement cha mo kene bene pegi ngeyo wakite diko bibino kere tika kelo gor maduong ikoge jomo kene wa lok minywal godwogo piny pien ibinywal igwoko kwene ngometi kwene migwoko gin latien ka ini nywalo be ini bet ki kero migwoko ne be bet ki kero mi jullu ne in macharo dana be bet ki kero mi don weki ya nyim ibet dano mati donc chamo kene weko moje mau no be kinen machalo gin mabe obin tie gin marach tutwan kamo kene pikiti madano bedo ka bedo kede o weko walwenyu bedo tie la bole mara alibario kia pawi ya bor jomo kene mai West Nile guti chiri chingi kago chako lwen ikum joma gen gi aki kamo kene kun gi wacho ni gitika biono ka kwanyo tichoko kichingi pibu okigien mubero katime South Africa chi pero eguni matika biono ni tika dio po pa national ma wego kit me don lobo pitika biono mati bodge jimi ma no bege pok o oiting nationals pikitika pokone maromo jimi ma ke poko yet loria yela bene pe romo amiru mini wula bol pidwe achiel loria yela chamo kene gi no kaunga ngara achiel no kaunga kilo sa bich no muranga mukene kilo sa ngwen no mode half liter gin mapeki miyo ena yeyem mitero manyuru ni beo aki kema ucheri ikin paju maurumu kema kayinyo yem ikingi kinywarogi ikingi kilwenye kumgi kinegogi kiwanogi pien gen kago chero cha mokere lukien gang pigin yangi wajani wunu tika nongo jemi nono wan kono ratio make miyo micham bodlo ria yela tide tutwal maka ini chero kudiki no gunyo piyot mukene beo chari weko nung ki jemi mukene muren weko me to chera jim ko matie ikema piyot gamente mi Uganda tiga temone o kamoma kerugipe UNHCR tiga yelle UN World Food tiga yelle mineno neni jemi egono beru tie eto ratio make miyo kiloria yela no donc weko tigi ka gen go karogo bien kien pen tigi ne be school stima duong make yabo school zego ni chamo kene pe miyo quality mi kwan ma weko le tien woro chera nyim o weko pol schools matie in the host community mano gen gi sharing ka ini chere ye isalami ibino ot kwan mabe le tien oberi ye piera bit no tie le tien o miario ma in la punka de chung wakadiru tiedi no pere la tien matimo arabi chen tika sharing ot kwan kila tien matimo arapara bongwen pien enuna ye space matie mi ponye o wero gamente mi Uganda meta ni gen gulwot tutwan don wan ka wa ye jolo loria yela tie discussions mukene mamiro ki wero beru tie drama mo mapol karge tukula bulle ipala bek karge kare no wegi ngom gitika kelo wigi pien ki wajo ni loria yela ni tiga biro pe kare mon ma chek tutwan eto pin ru ci ru gen gitie kelo poro chwin jimi tie makitika nemo tika loke kelo poro chwin jimi tie matika lanye kelo poro chwin en poro chwin eno matika biro ni wego dano tika loko kit kogi ikum loria yela ma wat ikin loria yela ki joma gen gitika beru inger loria yela nyo jomo jolo loria yela wate piti babe culture mo kenne nyo kit ko ma loria yela biro kede cha mo kenne be piti ati la bule kama nue kidinka gitika berie beru ne piyot pien jone twero cha ko lwen chalo maj oro lwenya ngoma ke lwenya chabiara chien mono pino gir
ero ka yine chero kaneno the source of luenyeno ni no nuer obiro orie line ci dinka bino karo wiyo ci tero mirre ki jol pire ci dongi tiyo jer ke leke bayo don kelo lueny an luenye ne luenyo ko padano balo jimi padano balo jimi maduong mano jimi weng ti on stand still pitigi mo mano tino ka movie owego ko paloria yela i Uganda tiki la peny maduong kidong ke kore corruption matie i Uganda office of the prime minister obedo ki lok maduong pero maduong malupe ki bo ching nyo lok mi corruption e kom jemi mabino a peloria yela ma kare duchu no kitino ka yoko weekend teach makitiyo pino tino ada wel loria yela ki ilo che romano kadon ke bino ka temo fact finding no wel loria yela no tino manok ino en jemi makikelo ma poka kilo ria yela no kitino ka tingone ka tero ka chato ne ina open market jemi tima duong mapitia ti kidong ma gikene ti loria yela mo kene ma ichawa ni longudu national ken chik bene wado ni ngat muri ni no bero maga maromo apawi ade tigi kero mi chako applying wego dugi annually mi Uganda unyo bero ki dual citizenship jomo kene no tie ma dongu moving to that level ti jomo tie mukene tie ma jimi muriemo gi ki country gi jimi ne dit mamete ni gitegi gen gu ko kamo kene owego kayine ne organization chalo IAS gubero ka konyo to twal ki UNHCR ilok mi resettling dano mukene ki teru gi Canada mukene ki teru gi Norway ki bere teru dano kama duong we olo gubera gonya emto lokum security be bero paloria yela gaps dirie owego the policy matie into play meta jemi maduong ne kitim binu paloria yela chok kidano bene nok loyo rache one any weng wati potential loria yela pien ka tin wele ki kan wan ngwe wa doke South Sudan no be go jolwa chi jimi duju matika timme malupe ki ko paloria yela miyo la peny maduong ikitima anyima mego bibero kere aneno chawa tika chero pichawa ni ko yia gikani kona dugu kala peny moti apoyo Poi to 12 Fred, poi te to lore, we are dog lo te no kwano poi mikiriar, Jimmy Wang mabe, we wan ben wan yang no matika time gang, kika mo kana duju. So a poi to 12 we kong no ngan kong be da kan luong kong dakta kong ini bin doctor cha doctor ko bin lore poi. Ana poi de twal dan winya Wa winyi. okay poi de twal la poi lo for Fred poi lo for Alfred chen ma Alfred wa de mo da poi wi ani ma no tiro ma Moses che ore ni eno lek no tiro me Israel no da chen eno tiro but far could wajina let my people go I don't any poi wi apen and get and Waraga man Archbishop Emeritus John Baptist Odamo Choi Beno Choi NK Kidwana Chili, let my people go, Choi early 2000. Carmen down to get Deno Chani Kem, Choi Waraga, why let my people go? And I poet Alfred Michael, we poet we are kidding. Anna Mirkon, Anna Lewis, but no, the theme of the theme, Megan, this week's refugee community. Theme that you our home. Don't not a chill ma, which are the douane, where we any and Yamo Makedoni Malala Yusuf Zao. My Key Birmingham, and don't go Birmingham, Gangi, in Karmano and T Pakistan. Adui Monegu Gumoji wheel, kida chat, ma ngogu pani chugu may we ni o to give photo. You don't kill Lara the day, ki magari ki dig ke Birmingham, kadong ki kero dong ma we mama don't take and uma dambe dong
Monum gina mono terra pedom chogo me wie pen ma chogo me wie no ma kimojo pesade mojo yeah tinum dana ma kumono oreo tinum en lo Birmingham ni gange kaman ki no yeah ni she feels safe, she feels loved, she feels cherished. Da kawun kwano history pa malala kumero kwano na kotiya wa university mono dana ma no ke kama kinywale ye no pege miero ni a lutina nier pe miero kwan ma ke miero ne kero chu wero dong en oreo wero tinum one minute miero go penyu question kwene mal refugee gloni gang donc per benen kama no gen gitie ye chalo kita kiber kala ne kabir pol no no ene no gloni gang a donc gang ma a chapen men per beni ene donc bene do tino pano kenyu yo malu dir donc kenyu no ti kenyu yo ma kwong yo mi yo odyat you know and kid me no ya kenyu ma tie me alo ke lo pe no mene kam ma ti pala back mo na kombe de gitika no kon ma a ki bo e wo but program mo ma the Danish gukero shilling billion per beach polo we on kon ge donc teaching gitika konyo iyo ni ninge gimira ni jone na mier guti ki teach kinyo ki ngej matie comme sexual reproductive health ke sexual and gender based violence man pole o marotina mai ramu mwa pa nyo oi mwa perio wen ma tualle magiti refugee settlement silom giti kating program ne ma konye no ki tiga ne tualle la mo and ke kidgum bien areas ne any ti oria yele bopol mada tualle joma agi South Sudan donc konye ne kami ni kero weri gin gubedi kwan pegu wek kwan kidong pegu bet ka lanye to twal makoni men la kelu yajo kidare kelu tuo chalo nyat nyo tuo chalo HIV malutia madama tigandong wene ma waji kinani lutia ma chake ma para binya para bungen polgi no gu chao we go yacho man no put ben again lutia ma okay when you log ma yang way ni latin ki latin ye tia ki log ma pol ma da si program ni ma Dennis go chulo pe ni wek lutin ni gunong ngej da gunong kon da ben go be school wek lutin ma tino po bet ka ya jo kan no tuo bien ka gen bi dak ben gu yaje no ben latin ma put giti ci bene ko ni be dak bergor ma da pe bien latin ma tiri per amo no cioè come latin ne si donc mon wa jole yu ma come no ma weke lutin toile lutin aniera go kwan mone gina chen ma pero wajine yu ma command per tactical yeah kilo kono pol pidano ma ubino caro pol ana po bino pa uria yela Uganda kono ubino pol ma pelo po check ne o kai ni bion ko mi ro cho ne ni I karma obor putie I lodge me chel bor mi rocha chamin ni eno cho
Lu Sudanese imoñ. Sida mil tak choy Sudanese imoñ. Si Sudanese biyan ba ma tek mo da. Gina ngom mo wa biyan ni. Gu biyan pian ko ni dong ologi no chara. Kidore ko ni kino gang yibu gangi. Gi yibu gangi lo teno gi ko ni ke kwano. Si ene gi no kelo gi. Gu biyan mo pol ma da. Dok kedi bet jo no po do ni moñ. Magu biyan chalo bong nyul. Lo fonye nyo chalo deriva. Pien karma dong kunge ni kitika choy dana Uganda. In weng dong go to tien gi ye gu biyan ron. Gin mamno pira tek bot gin fan ni awek lu tien go kwan. Pien no Sudan yo pe kwan pe ke luen ke ken. Silong gi biyan wa ka biyan mo keru gangwa. Wek lu tien go kwan. Ana kwan ke lu tien Sudanese ma pol ma da. And ila yibi and kidare bagu kwan me the schools mu ken joma no gangwa no tie chok bene. And Professor don't pay kan Professor no ramungi la wara che doctor ma no kloni Martin Tombe ma no kwano bene renyo no kwano be ren mer piano no gida or accident marka eno no tie Botswana Tombe no gang gulu ni gange eno don gulu cha kwan ki gulu ka don be chero i kololo alla chendo be chero in the kerre o kwano ma doctor ma dit ma de molum nyur keda mirim pan lu nyur nerne wakel lu tiena wet go kwan kedi bet pa ngeu status ge kono which on any refugee kono ning donc pa ngeu donc ento bino madano bino were lu tiena go kwan uno tie pol de toile computer on the ticket ye la you want to popping up off down again na Yeah, what in any? yeah okay you don't work like get command pen computer on the doctor ye la Okay. yeah Eddie Grace, Kamet Kongimoni ba? Okay, be. Yeah, just your me what you need Dr. Ciso Poy gine waju. Choyo dano ma minu choyo chali monyi. Choyo dano monyi eno ni po chake ke karpa min kan. Kai kwano karpa wiki mwa aliba chel mia bor pier bor we bichel. Nubi ma ke kelu ma gu ke South Sudan. No donge tie ya choli ma ke kelu ke chalo lo lwen. Ma British bena gu choyo nubi ma duong me gine. Me konyo lwen. King's African Rifles ke recruiting nubi ma duong me gine me lwen. Bod ruodi kenyu ruod pa dibe. Kar mano lwenyi ikum gine ikum payera bene utiyu ki gine utiyu ki nubi chino dong joma ake South Sudan ki binu botwa Kenya choli no chalo in fact lwen no it was an economic gine migration bodge no gi duong kar ma dong keju porro ikum gi guchako bene dok lwenyi kum lupajo me mayo cham ke ngogi eno miyo ki loke be kumgi ki chako lwen ikumgi me riemo gi so kid lwen ma Fred waju ni ma luke rian yela kelu ni uchake wachon kidong peko ma rian yela kelu ki jami ma bejo ma rian yela kelu again ni kadi bot wakanyi Ulaya loki eno lar loki eno tiemada waloko peloria yela mapajo ento bot wakande some of us are loria yela ko unero kita joma kan kar ken ge kokwede ne loria yela gu kwanyo odio ko gu kwanyo genunyo
debate enotiero international ento don gwak kit pehone kita diu kwede danu aya den poke kitung bot wa kuja ke pajo gwak no dok gene ke diche pat ento ke wako kan bene ke dichi enotie malok men nano refugee policy pajo kuno internationally actually refugee policy mier ke gene umier ke nen no mier mer medu enuni kong wiye ke ken gwa konik ja beru pe me gene me loko ne apoyo apoyo Reverend apoyo tutual wan tien wa bed my classroom apoyo ma polo tuan apoyo anong ka luong kong dong Christian kong de bi ni med mana kong dong apoyo a very class ka ini a very class ka man point ki kume a foi wono weng amor wono weng dan weng magiti ka winyo wan ki dong joma dong gulo ko professor doctor ki ruot utio mabe utir kitma kaka yang dan ki pino kere ka bedo area money kai aki kama parenti ye ko be cher kama parenti minno ko mayor elo ni wan kangar mo bino ka bedo ngeri miera ufo nyeni be igwak danu ibe igwak ngan mati pero man energy ma antiana fonyi ki ilok man melok me orin ayela tiene duong mukene me be lobo mukene mo no tier ringa yela po mero mukene tika yin ringa yela pa la tir lobo mukene tika yin ringa yela me ko matek area mai tieni chipi man ti men kila pona chele kan pa bi lo ma duong ni eni kema yela eno ni wen ti ringa yela mo mano ti chal manu nyum eni kelo gi dikal si ka de no ngat mo do nyum ka mo cha la ti nya mo nyum ka mo kelo wode o gang kelo chware to gang an chware ni bele ka ber dan ma be lo ka dong ber cha la tien dikal kenyu mano no gwa dan medical cha lo ni gang ki kume ni be an ni be doni kin en mun mo ta meni chet ka ber gang ma ni no en be no rio ke lok mo ki tungang ki kuja chỉ đông cái đồ cái gam mà này biết được đang mà bé mà qua gang mà bé toàn chỉ ở bên ye chỉ nó này ở này Jordan đi cal cái ta cái quay cái đấy bé ta này bé mà cũng về đúng tích cái biếng lo ka will ngom down to niang will ngom modong ngom has become a very valuable commodity down to a lot ngom do da me business do kitika chata cha kadi ngom ma yang wat no mi ki dan ya ke tiki pa ni bi bet kai ni donc ko beti kitika wochi in yang kwar mi ngom ki ngam ki mi tiki remi chawa madong in be pe na ma teto pa na ma mir in cher be pengi kami ake gangu be dong pe so per ma dong ti ko be gwak en per me kwan ki ngi pin dong ti ka yelo da no pe me ri ngom gi ki dong ki jomo kene ti pa be lo ma dong total ma pole wa be kan cha la ten kwan adwa ko fo cha botun wen fo bye apoyo tutual la me Christian apoyo medulo pangi kala dir di ben tie la dir di ben ini tie pangi ke tie Fred bena pangi ka tie background okay Fred tie Alo ana tieba apoyo pangi ke ti lok mo ma me da nyo la pe chi wek kwang ko man. Yes, ana mero met lo achel. There's this element ma we are with. Network ada La bolle wilo ma wano beru ni dano to. Is settlement when my Uganda. Pitike moma ki gazetting ni ena yidong symmetry mi ik.
One bene Africa kani ikudano in public cemetery tek tutwal unless ngat enoni ti very close to the church, unless ngat enoni tiki some level of identity. Ibi non en plots ma tieno ma kimiyo kilo ria yelani ka ngat mo uto ki bore en iru kenyu. Don weko kirika uno ni gien gubi beru pi mara piera biti ken. After 50 years, ngom enuni no konye pere. Konye ngom. Dana li piaru wari ono ki iroi ngom kenyu, ibi goro ni ning. Pian megi ka dong neno romo, a mege ti safari. And then something which is funny magamento chako timone, tutwale Kiriandongo, is not an exchange, ero ki kwanyo refugees madonguri tutwal kamano kitika berie in Kiriandongo, kiti duwako ge West Nile. Ki kwanyo mokene ki West Nile, ki chwalo ge kono. Maybe kitika nenoneni, in future we have not money po chere kumwa money don kaberi don matwal. Pian watiki joma gen ge wajo ni gen gicha obe loria yela Uganda in the 80s. Food giti futa beru kono. Kakarema penye tima bebe giriyon ge dako. Kajimu loke giriyon ge dugo. Duki weko ngat mo kany matika beru me gwa hogan. Don weko dugu wachini opportunity matie me ko pa ngat enoni ma weko kare duchu no tiro no longe me bino no kaberu kenyo. Ti jomo kene ma bino choyo wel litieno gio nyo wel family members ko. Ero ngat mo mabere kampe ki weko ngara chiel ken. Tek ki wajani neno do Pierre Rio ki bi pogo cham no gen wengu Irobaski South Sudan gi dugo in neno mi pogo cham no gu ponkire. Ke gamo chamo ki loading e lori wore chuk ki charo ki Irobas ki doke South Sudan. Atamu ni meruti kin practices ma miete nin gamente ko nen ko matut. Pien ka jimi ena kiti poko neni kiti poko pijomatika beri kema. So be pijomatika beri kema. Pedak in kai winyo ne kibi poko jimi chiene dugu refugio. Tek dong jimi fudong pema fudong pikitika poko ne in me doko gang. Now kadong ini tuero beru gang. Ikare ma jimi ki pe ka poko ne. Then you know ko e bed gang do. Pide du kagamu cham ni ken. So kind of dugu more of a food basket. Niki bino ki game kani me konyo kwo. And anyway enon is one practice ma gamente miro through the office of the prime minister miro go nen matut. They've been debating but solution ne pe. Ka yini miro neno ne be yini ku neno maketi poko cham. Chi yini chi reket migila ti umbrella ni mo yo me wilu cham. Chalo a produce dealer. Ibi wilu tons and tons of maize, posho, beans, cooking oils in liters. Ibi wili dok. So enoni is an issue. Kidong Mario, mantie machalo check board dano. Kirika berini one watie kabero ka chel kiloria yera. Actually ko fon mare kingi mare mada. Wek jimi mukene matika bino madio kwowa wabet kikeru milwenye iye. Kong ininen ila muo jimi matika time la muo lik tutwan piene ni actually pitika repo chingi. Ka ini chero is settlement. Ini neno jomagien kema weko gi piene ni unotino ki ekas pierabiro eto pierabichel kema kwanyo endo dong monkapa kiti giti ka kwokere is alarming. Maka uno ni achuli ribu chingi ka chel kilo tela uno tela don duro pegien eto piki don duro pilo tela keken kanka ini oro dano ni uchet ka don duro piri obi o logo dugu mege te ko don gi moro e jepane ne tap don duro gik. Why do I say this? Because every time same issues kitiru local is now worse than political period do bino. It becomes the biggest point of discussion and agenda for campaign. The campaign to carneta issues are on lingo. Kidon consultation pierre bino paloria yela.
kai nene ni wel giti mete ma kimiro metu ngom kitim be ki lok ki dano we dano nyang dano no alternative dano nge kitimi gwa ko gi o kengi we biro paloria yela pida ko togi tutwan otherwise one way what potential loria yela at any point what we are do loria yela eto mitani wati matek dak wanenu chaji ngom ma wati kere ngom pagamente tio ni wang watiki forest reserves ma wayempe ye those are places that needs to be gazetted in loria yela pege kelu loria yela kin dano kuno kitiga riemo yen ki porogwana ni kitiga riemo yen ki ganga kwaru kama lien no ti iye kama jima papat no uno ti mi iye kun ngom magamente tie kichwalgi isokol ngom pagamente we kagien gi beru gu bera gonya ngata be yelo gi no bene pege dano ko ka chel la bon kira yela moyken anati wacho man peke chol chwin atiga wacho man pien cha dichuka in encountering ki joma gen ngom gi ki kwanyo idugu mano chwinyi no to ana poe tutwa Fred wa poe to twala poe Fred poe atam no wat o ya gikime kiana ba pen cha do chero Yeah, ciao, Chero. me program wan wa poe viewers dudu poe kama ti neno wa ye kono ki diku kono do bi cher ka buru lobu kama burwi lobu kama nguti ye en wa poe biru kedwa wang o tin ka winyo lok me ringo lweng yan dan ni wengu age kama pat kiri wan weng bene ka pi neno ko lok wa be no wa yam dan chulgu age kamoni gu biru kamoni so apoya de da apoya ando ka kukumane da ligu dar weng winyo ma be Yeah. Kong dong lo ka chel me twe ne ba. Amir wachi pa ko maguma Fredo u gene o teti wane pa ko ma mere o miero kinen pa ko me konyo dano pe gene pe yot entok miero po bal chwinywa me konyo joma no tie peko gina pera teka yo miero kinen kit me ribuching we ka peko me konyo luria yela tie waromo gina ni ning waromo yubu ne ni ning man lok me rocho paju kita kitika loko ne ni miero loka kuman ki gina ki kelwe ki la peo bal chwinywa me konyo joma no girinyo gibino potwa pian kita uno waju ni wan weng karmo bibino mano miero da waring wachet wakane kamo so amir mera gene waju kumene ken pier ka doke kum lok medini waju ni miero be ki chwinyo be me ma bot ngari moy ken kita waju be kwede tekwar wachuli bene waju ni kangari mo ti pero miero kon enu ni wiwa miero po wili ye ento kadong pero tie kit me konyo dano enu ni umier waneno kit me gine me yubune apoyo apoya dakta wek dong ben wa wek mego do twe ni wa lok matiem an loko mo pol pe ana poi wo poya mor dano dichu loko mo dong dong pe lok dong no lora cha be do chero ari ayela pe gi ayela ni tipe kar dichu ben furu bi medde ay wo ja yela tu dano cha mo no wan fulu tiro be na ke kelo gi borwa kenyo wo pa wo be kelo tiro tu dan ma no guru balle be kar jani ki to no to mo dan gudi chiki no ni kar gen lo ria yela yo no tiga ne ko dano gudu men we mo ka piera bichel ki wiye piera biki wiye gini ma ngunde ko dam to twal gulu karman en dinka mo no ker gi tie i kam gulu kenyi bot wa kenyu ji no tiga no dam mo to we yang la kidne ni pe no wan fulo tem chi gwa ko lo ria yela be en to ra che be tie but no mier mere we in be ka kar pi no mi ngwe no ka be cher nyo ka moni no ko gwa dam ka wo be ka tim dan ma raj po rom no yo me be ka mo chi cha ne dong raj lo ka gera ma pol pe antira be la ten kwana puoi wutu twala en dakta ki rebran ki Fred ku me lo ma be to twal ana puoi apoya wan wa che ko dano weng dong kama unu ti ye do bed mu ma be apoya